Sakan, kenapa ni importante yung buo makapasad mag-eskwela. Importante na matawa ko surat, matawa ko matya. Kaginan pinaka-importante sa langon. Agu matawa ko rumispeto. Huwag maragan makaton sa galabaka. Balaboro ni grado nga. Agu usa ka, namya kapata ka sa diploma, naswerte ka. Kami ako nga sumasisingan din ka. Amiyat tibuhay ni prasara sa ingaon. Agu usa ka tano, ada mga pasad mag-eskwela na pinaka-importante sa langon na mataw tano rumispeto. Agu dadapuan tano ang mga tao. Basta mataw ka rumispeto na daig ka pan sumiya ka pasad mag-eskwela. Di ka nop kaday sa pag-asa. Kaadin mang buwa oras ang makuha tano so masisinganin tano. No retreat, no surrender. Kaapi man kali-kalidag yung kay niya dunia na dinmipeto so andeng buwa miya pasad. Naaya buwa kaya mapturwakan ko mga tao miya makapasad. Na congrats. Kataya sututulan Kumaun tulikan deto Perawatan na uluan Saing daya aranaw Ladiyawan ko gegaw Malanga sama sakaw Malepunin dulu na Ama pangalim bebaan Lalayo nun sulimo Kusala kau di salah kau Kisari kung suwingan Aku sumanga pagetaw Api-apin sambian Sa palawa mi gegedo Nadi ko keraw genatan Sudah tua kesaligan Ayak kabasairan Igira miya bebe Susah gurung pungut tale Begaran sabar ko Magisai satano Usala pidaw ko gato Mama gugu patano